Voilà, assalamu alaikum de Jama TV, hande kadi hewti ka plateau men ka émission men daru e yida o émission don ne hotrien futa don ande émission daru yida e labay poy fo ko émission Jama TV avec DJ Bella Joli Longfort. Simini Longfort Jama inna pourquoi ida Longfort parce que Longfort ko non woni mena ko me américain do goddo waccio mi waccia wara men ko do salmide nira men be babirabe men kotrabe men e kala mon dawr en tout cas no anduno tous les lundis 14h30 minutes ha 15h30 minutes hanno sino fala den do 16h go parce hande mi ama fita passer la mari artiste invité mola nabe mole do e Jama TV parce hari on wuldama DJ Bella Joli ambiance makko lendi jaden ka émission hotire futa donc en arti e hore jammo jere ray en salmini jama fop na o mao téléspectateur be fop en acciali hay e goto hande non en affiche ay toujours numéro ji din didi kala noddo men yewde ngame hande la wonde Ablaye be namo Bapita Ablaye Bapita la wondi e trame gonfoli e do ngandi samedi le 29 avril harayde mari concert mola nado mole wonudo o kamamel do wakam kamamel do wakam mo anda o après men jonna numéro téléphone men andinama ko honto woni déjà e gal sereji ni fono engagé sereji ni fono wi be fijali ka julde sumaye be fijali ka bimbe julde sumaye be hori jeegoje den be yahay kamamel e samedi donc on e kadija bari million bay ko sati ko manlato hara en salminira men be foy bapira men e kala mo la te ko sati wor mu gadi yo Allah lan don ittamo hor chammo jere avant que mi ar e kelep goto merata ka trame gonfoli minamo assalamu alaikum kumpaji de wakam. Wa alaikum salam DJ Bella mi hiwrike téléspectateur be wonbe ndar de fen do ben fo tigi on voilà wa alaikum salam e directeur télé on hara on fop on hiwrama e wonbe be mi tawi nder ga ben fop e o artiste jo dimojo ando. D'accord, et artiste dimojo ma c'est pas la première fois kumpaji woti do rewa rewta no. Parce que toujours kumpaji nat événementiel en tant que l'artiste aussi ko nu hande kadi wodi ko aduma wa andi Jama TV ko suudu kumpaji bon hande kadi ko addimi do ko pro au concert wondo e wadde Kamamel de Wakam le 29 avril dum ko en wiyay tigi on samedi yaro do parce que voilà haray dum ina wi le 29 ha patrabe amen go sikka haray siwa hewtude dum ko samedi yaro do inchallah. Merci beaucoup Dramé kumpaji de Wakam groupe compagnon ibno hande arali hande mo occupe seda donc wandi toujours wona yo goddo yi autrement parce que pour le frère metti gerdude Ibrahim iboni arali hande mo hande andi ko mo nyaari galo mo aya barni to aray mo ton fewndo ala merci beaucoup Bapita Ablaye de jang alhamdulillah no marsude yetude Allah awa hiwdade Jama on ka télévision Jama TV inshallah haray mede wi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam. Haray mede landi si Jama on juuli jang menen men juuli jang haray meden tori kadi Jama on fo haray ko en accindiran hakke beru ko feggondirte ko haray toujours meden weltani kadi Jama TV e grand DJ Bella Joli haray meden wiabe félicitations. Merci beaucoup. Grand artiste do kadi haray be salmina fota wona seda Dramé grand Dramé haray be weltanama fota wona seda haray min be inalang Abdoulaye mi yetti sinango mi wadi Bapita dongol tuma haray ko ton woni ka amen ka be nata dum miside sanji. D'accord. Haray meden salmina Jama on fota wona seda haray dum samedi arowo do wota goto jabu wawlanede ko fejjata ton kon haray mo kala yo accitu ko accitata kon lela faybe nyammina be ha be hara yaha tawtindiren parce que na ko buumi woni de nyanden Kamamel de Wakam. OK. Ablaye Bapita pour la première fois ardaka Jama TV do gari ari do. No, c'est la première fois mi meda jodade dum do. D'accord. C'est la première fois hande a hewti do parce que andi kono wirda non dongol tuma goto gayna miside sangi kulu min ko to mi jetti ko ngesirabe e côtéji go carte si yagal no wona golle côtéji go parce que no yarata kon dum tawda e télévision e kon dum yuda e melomano e mouvement musique on kadi. Oui, bien sûr aray gonko wete kon ko weli rek on tigi yemu e ko foti way wallu musique on fayda men jokkutum bay ino wela men men jokkutum bay ino wela men naati e mum aray bo yali ko mi fuddi e mum ha aray toujours menen kadi men ekidoni aray toujours ko Jama on men tori balal bay ko Jama on wondete kadi. D'accord. Aray toujours meden bawo sel télé
Jama TV inshallah. Merci beaucoup Bapita wono bawo télévision Jama TV inshallah be wiwo waɗama ma waɗanama ma yiɗa kama yiɗanama ma donc ko pulalwol ɗum ka mi andi so nani pulalngal waɗama ma y a pas de problème waccante yiɗanama ma ɗon a bonna waɗa kama ko bénéfice waɗanama ma aray c'est terme aray ko ɗon gaynoɗa donc noon woni pulalngal. Merci beaucoup haray en weltanike moƴƴa mais avant tout d'abord yen feƴƴe goɗɗum go ka régime woni yewde o jonnayi goɗɗum ni wawe ndaɗum ɗon taw arten ka plateau men kadi jonnan ɗon kili kumpaji ɗe wakam si arten ɗon andi en yewten fi Kadija Bari yewten fi Mamadou Sall kadi wonɗo ɗo e Buntu Pikin kankadi komo leemiro waraya yewten fi Assane misik kankadi imo tawa e débat kadi wonɗo wakam ɗo ɓe tawa e concert on e sonnaɓe go kadi buy par ce que kammamel yombata ɗon andi noon voilà les artistes acca maydaren kilib kumpaji arten ka plateau men wuri giɗo jama. Kumpaji from Wakam. Alright, Nene Jomba Baba Jomba. Odon day. Alright. Hey, Maria Aisa to hande ka waye ko worbe be ngarti do jama be humpanyande mariage ma. Hey, ono acce bonnugol inde goddo. Ono nyande wo nyande ka jodi do wo ko inde goddo no bonnude. O ko non andan don mo. Acce bonnugol inde jaw. Handi weli fillade debbo ko renti yo ɓeydude daru kanada koyɗe maɗen ko jemma jemmi no weteyde ñalade ma nden hewteyde mbalma muso doni adna ko doy rento ay pem banni jalali bungu leyɗeɗa ka tande modi ma barke o juma yeeso o jama towno jungo ma a hersa goto bappa yaye ma ɗulle koto gorol dewol weltori bonnuɓe inde ma nde wetori hande ko barke suudu men tori allah ɓiɓɓe barkuɓe juɗɗe balɗe ɗe yaaja arsike yaadu makko ngun hajja nata nene jara biro yalde sanno jalon nedi mondi ngari ka uppalo to hefo nene jara biro yalde sanno jalon nedi mondi ngari ka uppalo to hefo nene jara biro yalde sanno jalon nedi mondi ngari ka uppalo to hefo nene jara biro yalde sanno jalon nedi mondi ngari ka uppalo to hefo yimɓe hande ɓe mi huuli haala maɓɓe kan ɗuuɗi ɓe yalta ɓe bonnamo inde ɓe inna o jooɗotako e dewgal ɓe yaramo ƴiƴam ɓe andamo ɓe bonnamo inde ɓe andamo woɓɓe hiɗa jombaɓe hara hiɗa jogii jawdindi bona woɓɓe hiɗa jombaɓe hara ala jawdindi heɓo ɗellutuka tindema mayde muyɗe allah wopatama nene jara biro yalte sanno jalon ko heɓuɗon kon lotuɗo bambuɗo dankiɗo ma goɗɗo inni no yiɗi hey ko wudere futu e haɓɓere goro e horde e gatal gorol e deyol fappu no joɗi no haɓɓi futu ɓe tore ɓe okke ɓe toro allah e dewgal moƴƴu hatta men fijana futu men amana gorol e deyol hatta men fijay ha koma men fija yalde sanno jalon nedi mondi ngari ka uppalo to hefo nene jara biro yalde sanno jalon nedi mondi ngari ka uppalo to hefo nene jara biro yalde sanno jalon nedi mondi ngari ka uppalo to hefo nene jara biro yalde sanno jalon nedi mondi ngari ka uppalo to hefo. Kumpaji from Wakam. Alright, Nene Jomba Baba Jomba. Odon day. Alright. Nene Jomba bungu comment dirais-je
Nene jara biro yalte sanno jalone dimonding ari kaupa loto hefo. D'accord, kaupa loto hefo. Donc hefo quoi. OK, d'accord. Andi hari menen no bi e gore men nanta à l'intérieur quoi. Kanene jara c'est-à-dire ngari mondi barki, il faut expliquer ni dum donc. Seda ngari mondi barki nene jara biro yalte sanno jalone dimonding ari kaupa loto hefo. D'accord. Bon donc nene jara biro yalte sanno jalom ne dimonding ari kaupa loto hefo. Sa yi men waɗi ɗum ɗon parce que koye côté fema dewgal wela fi hande hiɗa heɓa ɓiɗɗo wonda e makko eɗen gandi honno société o woniri goɗɗo immo yaltugol fi jombugol on ɗon ɓe eɓɓa soyinsingol on ɗon ɓe wiya on ɗon tigi tigi on o jooɗotako e dewgal c'est pas la peine haray on suka yaltuɗo ɗaɓɓugol mo ye yahu ɗaɓɓoyamo pour tum bonnalngol mo haray wato heɓu moodi par ce que ɓe daridemo guite goo te alors que ɓe anda ko honno woni e makko ɓe bonnudemo ƴiƴanɗam. Merci beaucoup no laaɓi temmono là-bas il faut que jamon apprécie parce que son on mélodie on et parole on ko ɗum mari important e musique surtout ma non parole on parce que yewtama ɗum tay ko waaju c'est très important harayna musique ji goo piiji goo ban don ɓay noon joni inchallah jaaɓi sa waɗali waɗu yeeƴa karan jamam amirta ko ɗum waɗi bo waɗa amateur o fino ɓe famodiray ka jama o donc haray tigui tigui on en salmini jama fo 78 116 82 38 78 watton 116 82 38 waɗon kadi 60 waɗon kadi 206 209 plus 54 206 209 plus 54 naton kadi ma salmen DJ son kan kadi kanko jonnode mi do remercier gor pour l'émission et puis initiative on aussi pour le samedi le 29 avril 2023 au Kamamel de Wakam. Donc ala tigi digo en artay e Ablay ba Peter acha yetten goddo premier auditeur ka ligne. Assalamu alaikum. Alaikum salam. On jara do e jang. Ala to do jang. Alhamdulillah kono mo do nodda mi on to. Min kono do binta bari. Fatumata Binta Bari. Bari yetta do bari ha bato nge waday jang. Yanto do mi daw jule jang. La nodda mi on to Famata Binta. Lando asalem krayo. Asalem krayo Famata Binta ay artiste be men be ngande samedi de mari concert jano kamma mel Kadija bari yo ay lajinera tawta be do kono wiida be do. La Mille ay ande invité be men ben ko Ablayi be namo Bapita e Dramé Gom e Kumpaji de Waka. Kon ɗum d'accord haray mi notti on inchallah jaɓi samedi kamma men nani wala lando ɗum sayfon ne ok d'accord merci merci beaucoup aray 78 116 82 38 78 116 82 38 ba Pita andi min ɓe faala ya jama on andu ko am wiyete Ablaye Ba Pita. Très bien. Ayno ku goddo ata ko muññade ku wonda wadde do. Hande ko rap mama ya Kake mado Iyeta mojalo
Kota pita joma jikini Womin ko pita fale tenine De Jama TV salminama Kati jadala yidalene Waya anta Ibrahima bari Toka bari arami mine Konto jiradirandane Ajara malai Waya minanta jere wakamu Minanta sarabuna dendene Waya anta ya majaja jari Niwacha serenene asine Minanta serenene munkara Onta sere Mariama timbi benfola takene Betimbi bengo togainai Waya betimbi bengo inanailam Ejoni siniyare masi Waya beparaga kalari benene Endaru siniyare wansane Waya beteli milefola takenane Ejoni siniyare wareya Waya miyare kuya wareyane Edijali omo wakamune Waya onkokotira wami Niweltika kajike mana Waya miwache DJ Gelajo Wanta tuziri ukamere Waya miwata isanya bandolani Kohonte madaramo labo Naboromi labo miyara labo ya dijamanani Wayimbe labo fola takene Waya ande kadihiti dama Kohonte Jama TV Waya alla wata ile follow Wala alla tawnya mindare Waya alla tawnya tulanani Ajara madije Waya dije bela o mujolinani Ajara majaja Jaja Mariama ba Wahande kadihiti damane Waya miwati kajike monane Watadaina Adeya watadaina nani Watasonja Serideya watadaina ngido Walidela Serideyo Deya yo watamijina Miyara Medina yatilel Miyara Medina yatilel Ajara madinta Ontaba madu binta wani Kiba binta pelel Mina pesere binta pelel nani Achena morami pelel Ko pelel wali wala nyala kido wali tela Labaromi Medina Miyara Medina yatilel Miyara Medina yatilel Waya ndo malalo la bandani Esafi Ninani imbena Ni ala imbena Ninani imbena Ni ola imbena Ngarawana ala bonkanene Ella Kodarnu Ache namaranu ya dekita Kita wali wala nene mojaba Ok Voilà, on y tekkerendeng no arde tekkerendeng hewti dongangal ko le 29 samedi aro o Kamamel de Wakam idon andi non simini on bela kala ko tawata si o wallay ma o wallito normal wona normal parce que goddo tawata lan tawata be andi ko dum woni golle den tawata awata wande normal nodde lan ka numéro voilà 78 116 82 38 Allô? 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 Allô, oui. Merci beaucoup. Kala noddo lanta noddanka téléphone ande nodde lanka numéro servo voka men jonni 78 116 82 38 d'accord noddanka ka dumando wala fewndo. Merci beaucoup ba Ablaye. Naam.
mi nani ɗa yima ɗo ɗa wacca sere ɓurna ɓernde ko on ɓe woni sere ɓurna ɓernde? way sere ɓurna ɓernde ko almadiɓe woni fayda waɗi ko min e maɓɓe wondi par ce que neɗɗo si tawi woni o wikkakima o ndaara ale fiika paykum o wikkakima o ɓannitima kon ɓiɗɗo makko haray ɗa hani on yoɓude biiji buy innaka noon ko jawdi kono ɗa hani mo yoɓude dal ka wonirɗa o ɗa dowa mo anditude par ce que o antima bien sûr. Ablaye ko on tuma fuɗɗi naate musique pourquoi Ablaye naate musique Ablaye taw musique walla Ablaye santiri ɗum si waɗi musique prouve siko ko ɗum woni naade mo musique ƴam ƴetta ok. Oui bien sûr fayda min ko DJ yagal mi ati wadde DJ Gelajo janni mi arti affaire animation simple en fait yeyi ɗon ha mi naato e wallum yimugol ngol mi jooɗo ka suudani wallu yimugol ngol posanami ɗon ali salamu aleykum allo on jarama ɗa e jang c'est bon an on a waɗa a heɓulaki par ce que no marsude kon ɗa noddami honto ɗanne honno yandum ɓendono jam alhamdulillah ɗa noddami honto ɗanne honno merci beaucoup après wartey avant tout d'abord kala ndarowo télé o sa jooɗiki ka télé haɓɓitiki a nanay ka watta ka télé ko nanalan kadi ɗum ɗo mi wawata ɗum ɗo mi fenanta on acce ɗoyton télé on ha moƴƴa yewten way Ablaye way yeyi ɗon ha tawi onti mi yaha ka suudan ni mi tega bit ni mi répéta dal yeyi ɗon noon ha mi tega soñji ka téléphone ni mi heɗito komi argitiri kon so tawi no yeyi normal mi naɓa ka ordinateur an mi ɓurtamo mixude quoi eyyi après benno jour mi yeyi ka ɓeɓe mi innata ɗo sere ɓurna ɓernde ka tuuru maɓɓe après mi yeyi mi tegi ɗon morceau ni miɗo yima tawi mi wawata hay waɗugor jakkarlo e jama on haray lan hersi mais mi ari devant maɓɓe ko tan Aliou DJ Aliou Wakam o naɓimi ɗon mi tegi morceau mi dari miɗo yima miɗo yimude mais andi sa wowta jama on haray ɗa no hersini seeɗa après mi yeyi noon ha mi wowtodiri e maɓɓe yeyi ha tawi joni so tawi woni hewti kaɓe jointe ɓe nayi noddanan miñamma wara atta noddanan miñamma wara pose ɗon ali ko mboni ka leñi ɗon allo yano on jarama ɗon e jang on jarama koye nala toon alhamdulillah kombo ko ɗum Aissatou Labbe Aissatou Labbe wonɗo ko sere ka sere eyyi ko fi concert Hassanatou Firiya o ka sere Hassanatou Firiya wonɗa d'accord ok haray kon nu prépare ɗon concert on samedi kono men prépare sena men invité jama o invité jama on fof ko sere mo beyono to fi d'accord ok merci beaucoup Kammamel d'accord Kammamel de Wakam wata ala noon mbiyo sera ko 2500 haray men invité jama on fof wona pullo wona maninka wona soso haray men toɗi fof ko yonoto fi ko jeto bari on ko dow merci beaucoup ara fi kadisa bari ko dow ayi hande ɗe mari artiste ɓe ɗiɗo wonɓe face à face ɗo ko concert on ɓe tawa kon num marɗo ko yewta ɓeɗo kadi ayi ɗe mari artiste ɓe ɗiɗo fewno ka plateau ga face à face ɓe jooɗi ɗo e kumpaji ɗo Wakam e Bapita woni Ablaye pooɗa ɗum ɗum ayi en fuɗɗike ndu hay en fokkitali kon ɗum wiɗa ɗum ɗon fina mbiɗo salmina ɓe fof maɓɓe no weltori ɓe fof maɓɓe d'accord ara hiɗon habba le 29 avril e samedi aroɗo ok merci beaucoup kadi Aissatou Labbe on ka merci Aissatou Labbe aray kanka ɗo ka sere ton o tawa ka même temps o encourage jama moƴƴa haray Ablaye ɗa wawi gayntade ɗo andi ɗo ko Amadou Assoda ma heeɓen ka torinen oui bien sûr en fait tagaɗo fof dal mi nanay ɓe wiya wosi mawɗo mi anda ko mawɗo si mawɗo fenata no yaado si payku mi anda si mawɗo okkay no yaado si mawɗo okkay voilà no wondo bon donc machallah par ce que on tigi fayda gimi wonde e jama on ɗo alhamdoulillahi rabbil alamin par ce que fo mi kalama ɗon simi faami anni aytanto hoore ma woni goto jannama par ce que ko noon wiruɗa quand j'entends le question d'abord par ce que mi sikkuno aray peut être
ka côté piano ka côté artistique da mari maître mais mi dari mi tawi peut-être si da mari maître ka piano mais ka yimugol donc a ose tum wadu da quoi oui fayda yimugol acca yette goddo ka ligne allo oui ok fayda yimugol dum don mi ala wido no jannimi c'est très important parce que mi jodoto ni tum mi nyuncho avant que grand Boubacar arde do hari mi ko affaire rap ni mi jemayno wadugol bon donc yay don non ha bay Allah di odo ari onti kanyum kadi mi watti natude o programme do mais non ha hande mais mi iwtiral bawo mabbe dal inda yobe janno yimugol acca iwtiral bawo mom o ni acca yette goddo kali nyalo allo on jarama do e jang jarama nana to alhamdulillah kombe ala ko ministre Abdoulaye di Basso ko Abdoulaye Brochet do non Brochet yakatake do ati do mala ko julle jang kon num fewndi day jang alhamdulillah yo mede hedi man kadi ka plateau do ba dare no do woniri ok ha badati ko don sanni to di jama production nam e di de la jodi on dal sanni man sonna merci beaucoup ok Abdoulaye depuis ta ngi le musallina d'accord ko fadi ara mi beri ko musallina sonna ba makko del ka ko musallina d'accord merci ara si Allah takri ko wana ko inshallah wa alhamdulillah do ta do d'accord parce que de ko sati ko laati merci beaucoup Abdoulaye wata bokku lepp sa ko tout d'accord wala Allah do tawni ko jamoto Allahumma amin ara sonna ka ko depuis umma wa ba depuis la yene la yi ko sati na mo sonna don ay so ko madina la yi on salminam d'accord hara wakam ko kadi yide ke do salmin be la wonde de ko jetti do e mo hebal fere jetti ko salminam ok d'accord alhamdulillah ko salmin merci beaucoup Abdoulaye nabora brosette ji di non nabora brosette on samedi non sala da ko ndi de agres ko voilà ok merci beaucoup Abdoulaye a sidadi ayutal baw hay e goto pour yobe janne yimugol jusqu'o hakkille maade tun yetti teggol bidji din inspiro yima côté poda mama ya akki rap mon few tawda don rap on aran salim bien sûr parce que dum don fayda ko mi jokkuno hari mi do jangude métier face dolormo mi jawdayno e ni boybe ambe ni men tega ka téléphone ni men répéta ni hari ko dum do mi wonno e dum anade fimu parce que de wonduno don en pay kun kadi boyjo be na mo bari boy kon don me wonduno e mun don ko rapper ko yimowo on don yey don non ha mi tawi ba yalla di mo kala yaari sengo min kadi mi nani di programme uji do mi espiri di moƴƴa mi yey mi jodi mi fuɗɗi ñuñcade seeɗa ñuñcagol seeɗa acca 78 116 82 38 allo on jarama antum nala ton ka ɗeɗɗi allo oui on jarama ka gon mboɗa noddami on to nodda wakam ɗa noddami wakam ɗa inne honno ni Mamadou Diang depuis wakam eyi Mamadou Diang hande ko fewndi ɗo ko Abdoulaye Bapita e Dramé Kumpaji de wakam e samedi le 29 concert Kadija Barion e ɓe artiste ɓe ɗo kon ɗum marɗa ka yewta ɗon merci beaucoup Mamadou Diang mi sikki ɗum ɗo bippugol ok bon ko joni attends Abdoulaye ko mbono joni jannuma jougol piano on jougol piano ɗum ɗo ko madara parce que ari ko menge maɓɓe dal wonduno Medina ton madara wonno angi hollude en seeɗaje boutonje seeɗaje e clavier makko mais ɗuynete noon ko mi wawali woni parce que ko jotu mum on woni mi heɓa naali mum faami woni ɗum tawete on tigi ɓowri naali e mum ha kono pero ko mi wawi kon on tino wawi gollitirde faami goɗɗo noon ko a wunde nde a wawata nden si goɗɗo no woodi ɓurɗoma ta hersu wigol hollan ɗum ɗo faami ka na ɗum moƴƴanoytama est ce que no joni fewɗo wiɗa a wawali par ce que normal
ta semede ren ka jota kono laabi mais déjà anda ho tuti horema a wawali est ce que da wadi fasiyene yaw goto formation mum ha burta wawde no wawrda ni parce que menen déjà sa kiri men ni menen hilarji be anda musique men da wajude piano. Oui, bien sûr, min kay ɓaynayi mi wolu fenande ɗum ɗo on yimu gongol mum ɗum ɗon mi ala wiyowo ko min jannuma on ɗon ala min on e wallu yimu gongol par ce que buyi ko ƴettirimmi ɗo ko tawde on tigi hi noon ti jouirta noon ɗum tawete woɓɓe no daylan ina aru mi jonnama programme ya joie mais souvent mi salotako par ce que on ti koye ɗaɓɓugol woni te kadi ko jam an wondete pour toujours mais kala wiye o mom ɗum meɗen jeemude mum seeɗa kambo fuɗɗaninolan e mu'um mais wa yehi ha men pottodiri joni mi heɓal dal wowɗo momi wawata yiide oɗo o jannaylan parce que mais pourquoi non ala yittade ka Badara sa wano ala golle ni par exemple ɗaɓɓa jottu 2 jours par mois walla par semaine joɗɗon wiya Badara ko heddi ko gaynitanolan du'odiran par ce que mo fuɗɗani ke ma hunden tun woni maître ma c'est courant bien. Oui, bien sûr. Fayda ko tan on woni mi heɓali min na wonde aray ko kamɓe mom nde yaɗa wa tawayɓe hiɓe répétude mais ko min on woni ko mi heɓali tan manam yahugol toon par ce que kami iwata kami woni toon ino muuti donc fayda sina par programme ni mi hettota ko haray arugol ga faami ko ɗum waɗi fayda hay kotan wiyaylan yomi eto mi wawa piano o moƴƴa ɓay koye juuɗe an o woni minnamo miɗo e mum mi wawa si Allah jaɓi mais hunde nden fof kadi ko si tawi ɓernde ma no tegi e mum moƴƴa faami mais te ɓernde ma tegi e mum par ce que déjà to ɗi piano iɗa yimude ɗa yaade mariage ɗa yaade soirée yimɓe joni falama apprécie de golle ma ɗen il faut que joni ɓernde ma nde wona e mum à 100% tawata voilà il faut que ɗum ɗon ka bien sûr andi so tawi woni a ƴetti an tun image ma o a yaata mais sa heɓi wawɗo ma puusude wawɗo hikkade yeeso ma courage ama ɗum ɗon ala sakka ko ma évolua. D'accord mais an hiɗa wonde koto ma Aliou mi sikki koto ma Aliou joguima e côté musical on ka an e Aliou on gollide tun on ala contrat management e côté musical. Fayda min e makko ko menen wondi menen wondi wallu musique on contrat ala hakkunde amen ay fuyi par ce que ko neno goto an si mi golli so heɓi haray ko min heɓi si mi heɓi haray ko kanko heɓi ko jeeyi wo ko min jeeyi komi jeeyi wo ko kanko jeeyi kami yahi wo o wawa yaade e hoore an haray toujours on contrat ala hakkunde e jamen par ce que hunde fo hunde na ya ndaru fi haray ko kongol ma wona yarede fiya woni yimowo ko yimɓe ɓen faala kon innawa joni a hikkoto e yeeso kotiraɓe ma ɓen ɗon wata wonde il faut wona ɓaawo maɓɓe ɓe tetama tetidiron dal ha ñande Allah hoddiri ko hoddiri kon wo mais est ce que fewndo si bapita heeɓi manajejo engagé ɗo goldugol e makko est ce que ɗa wawi engagade golliɗa e on tigi bien sûr mi wawa heɓude engagement no mi gollidira e on tigi min e hoore an ɗum ɗo mi ɓurata faalede parce que andi un artiste sincèrement parler moi je vais vous dire une chose no wela mi un jour denna bo no wela mi un jour mariage kono no wela mi kadi on évolue plus que ça parce que sa ndaari par exemple goɗɗo no yoɓa 500 000 1 million artiste guinéen jo o ara o addora sifa ɗum ɗo o joua ko tawde mo suuɗi imo jokki golle makko et puis nata ko ma woni sina ɗum si an hande ko wonɗa wadde ɗo kon par exemple Thierno Mari ko ɗum ɗo woni wadde Kadija Bara on ɗo addan ko ɗum ɗo woni wadde oɗa ko ɗum ɗa woni wadde harayno hande onon ñewremo ɗo mari ɗon sirtiri normal hara goɗɗo wiyata on yahata mariage fof on yahata dennabo fof on yahata piiji fof ko ƴawi o mais hara naka woni o kadi on tigi ɓurtaw yi'ude c'est pour cela si jama o sa nodditiɗo joni a heɓa 1000 personnes yoɓɓe biye sabu ma naati hara ko sabu ɗum ɗo ko sabu bapita naati par ce que mi yewta ɗum hooreya souvent mina hooreya vraiment moyni nawata piyan nawata yimɗe on tigi ɗaynima mais est ce que jama on hande kadi jaɓa yoɓɓude fiima naata darama par ce que chaque jour ɗon timodirde a faami donc est ce que ɗum ɗon kadi on ala ɗum ala joude koye mon ɗen pour no changer mentalité ji ɗin e côté musical. Oui, bien sûr ɗum ɗon fayda
mi imaginali ɗum ɗon fof sabu non honɗum min ko ɗo mi yoni fayda na boyi andinmi e wallun mum so ayi fayda miɗo yaade hajuji ni ko par ce que fayda ɗo on fof ɓeru kotam o wondi e mum o yimowo ko min o wondi e mo yimowo ɗon donc so noddama ɗo programme tawi kaka yimete ko pooɗa nodda haray ko mami immomi yaasi min ni mi yata mi townintinike haray non na townintinagol haray c'est juste encadrigol écoute Ablaye na townintinagol goɗo andi ko on ɗum ko respectugol hoore mum ngol respecta ka watta ko ɗum na townintinagol argol wiya koto on jarama koto on foyali ɗum na ɗum woni nedigoy no najiɗani ɗum a wawi wiide koto on foyali on jarama ka tumbere jamma si hewti ley kurfa koto ma haron ka nedi ala ɗon ka c'est à dire ko respectugol aron moni wolde hande par exemple am min miɗo falama jogade à 100% en tant que famille comme no mi wori nan ni ka télévision min waɗamoma waɗanamoma e seeɗɗo sutra ni na jollam fala ƴedde Ablaye joguitomo comme manaji men yo cherche contrat miɗo andira alhamdulillah rabbil alamin hande kala Ablaye kay ata si tawi wona ɗum ɗo ni e ni ara projet no wonno yarata mais est ce que si min ni tun ko Ablaye mi joguiti babida ɓeni na wonɗo joire min poɗoɗa na no on ɗo mi watama wadde ɗum ɗo e ɗum ɗo donc min mi heɓata hande kadi courage nomi gollira e kami woni ɗon e côté ma c'est pour cela que komin est ce que ɗon akkiti hakkille e ɗum ɗon pour si tawi on évolue ɓuuri ni ko honno on waway hay son terta ko mais wawon heɓude hakkille mum seeɗa tawata on limité piiji goo tawata naaɗi fof yawton voilà c'est ça ko noon addi on question noon ok bien sûr voilà merci beaucoup haray tigi tigi on Dramé avant tout d'abord haray mi weltanike ma seena ma on en tant que ngal ko pooɗa wonɗen e addude e ngal ko pooɗa tawaɗa participe ɗa en tant que groupe mandarma ko yimo musique urbain donc rap manam ka wolte kon mais à chaque fois hara ɗay activité ji ɗin yiɗa golde kodde ɗon ko honɗum an kadi marɗa ko yewta jama communauté guinéen on pour samedi le 29 ko remerciegol ma o question ɗo ko no wowlirɗa noon ko pooɗa e ngal ɗo mi woni fottudude mum mais kadi noon en part kadi sur la culture musique ko musique bon hiɓe jokki ɗatal labangal voilà musique urbain on ɗa kadi no jokki ɗatal voilà koye hunde wotere woni komin woni bon donc si wona ko invutugol fans ɓe kumpaji ɓen fop par ce que iɗen gandi le 18 passé voilà ƴettiyoɗa taw ƴettiyoɗa taw ƴette goɗɗo ka ligne assalamu aleykum allo télé d'accord andare télé o moƴƴa ok le 18 passé o yi ko feƴƴi Kamamel bon donc le 29 avril e samedi aroɗo ko ɓuri ɗum ɗon kadi woni ko kumpaji faala nder Kamamel par ce que fans ɓeɓen ɓe wi ɓe haarali to minen kadi kumpaji min haarali fans ɓeɓen par ce que min faala wadde nde ñande tête à tête main à main ko ɗum ɗo woni komin faala tigi tigi o meɗen nodditi communauté guinéen on fop communauté africain on fop ara meɗen nodditi le 29 avril e samedi aroɗo on Kamamel de Ouakam inchallah minen e pooɗa on daren ko honto woni si tawi men pooɗoto men yaha ko pooɗa si tawi pooɗa on pooɗoto ara ko rap aja ko ɗum e différence pooɗa e rap différence pooɗa e rap par ce que ɗon min mi wiyay ko gamji ɗin woni différence on ko ɗum ɗon par ce que andi pooɗa on no ting ding dirin ting ding ding dirin ting bon rap on noon king king kak 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 king king kak par ce que ayi gamji ɗi woni ko serti ɗon
D'accord. Voilà. C'est-à-dire tempo ça est. Tempo, voilà. Voilà. Awa yimde poda no yimde rap. Ouais. Acha, c'est pour cela que à chaque fois ça va da seda, c'est très important quand on est de 78 116 82 38 Ablaye Brosset kankana no nane salminimo mo ya salmina kadi Mamadou Diang kankana no di depuis Wakam e salmina kadi Kadijatou Peter Bari wala kadi Bari kadi depuis Aslem wala Grayof haray voilà donc andintingo tun jamma Allah jabi samedi le 29 avril haray den kamma men de Wakam haray sereji di fop no invita Sereji Diallo Sere Madina Hulali l'association do Marie Fala kambe kadi be nodita bender haray kambe sar rival bender Aisha ri 3 tour samedi haray bender Sere bunna bernde gadon ko Sere bunna bernde ko Ablaye Jey ben don haray kambe kadi bender haray Sere nene goto kay no der Sere bonna hulay ben kay no der kambe kadi Sere wiete Madina Hulali encore bender Sere belle dame hibender Sere femme de Ri13 Sere Ri13 voilà kambe kadi hibender haray invité ben don andi haray de mari invité d'honneur be buyi kanda dawrama e yewta fi mum Sereji ni fop en accali hay goto sa bonna hula sa rival belle dame tout le monde e kala mon dawrama en tout cas fewndo ino darde Jama TV télévision haray ko gotum Ablaye. Oui. Fewndo ni kono marda ko préparer samedi fi fansi be mabbe parce que me fala mano yo Ablaye jon persu parce won artiste dongol tuma harana o ya kanja wino tola morso goto inde kanja yitak ale yetten goddo galini assalamu alaikum Alaikum salam. on jarama ino e jannala to no marsude alhamdulillah kono hombe do noddame hon to ande be noddilande Salimatu Diallo River 9 Medina Karimata Diallo day jang Karimata kondu ngaddanda nga kikide do hande ila addo face à face wado be rap e wado mamaya merci ça Ablaye Karimata wako sabma ok arayon salminama hajje alhamdulillah andi ci kombo mi anditali taw gorejo nasrullahi eno fofo ko Mamadou Tanger français Tayer John medi ma ko yembutugol mariage oui bien sûr ok inshallah merci are meden salmini on photo inshallah ok merci ok jarama Karimata ok merci ok Karimata merci beaucoup are meden habma samedi nani merci beaucoup Karimata yey Ablaye ko hondum marda ko yewta fansi be maɓe pour samedi ɓerɓe soutenama par ce que ɗum yonata ɓerɓe ngoy min na so ngacci men addi artiste Guinée wonɗo Guinée o ari on ari on ƴawi o yimi o inni on kellata yo gandu ara supporter mo ala toon de ara yo gandu ko supporter addaɗo honto sina ɗum ɗum ɓe walliniɗa micro on jama on soƴay ɓeynano bise oce on continue rappeur Jose Dadi ko min addi Habibou e Ceerno Mamadou e Saɗiɓe Mar Ceerno Mamadou waɗi premier partie mais ini yo jippo seeɗa ɓe piya men ɓe wi nde ñando non par ce que nde ñando juiri noon déjà mi tawi ko concurrence mini ɓe yette soɓɓen acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo on jarama ɗon e jang alhamdulillah ko homɓe ɗo noddami on to ko winnati ɓurta an hom Aminata Soufa wi no labali nani est-ce que yo arto donc haray ammo Soufa o mi andi telimile Soufa ko telimile ga wala haray tigi on a potto télé on seeɗa wawa nodde par ce que miɗo andi Aliou ɗo ko Aliou ɗo telimile kuulu sanji fof ko kanko oɗo kadi Dramé kadi Sare Pagne fof maali on ko kanko ça va chauffer hein inchallah min kay non dongol telimile kadi non no ton goy voilà maale telimile jetten goɗɗo ka ligne allo oui voilà merci beaucoup tu as bien arrivé maintenant mi jam toon alhamdulillah wiɗa kan hombo ko
ko min Hasanatu Siriya depuis Wakam. Ah d'accord. Nene goto amen on goye min ni. Day jang. Jantum. Meɗen heeɗi Ɗum mi laaɓi mi laɓa miɗen ɗaro ɗo. Merci beaucoup. Miɗo weltani on kadi. Miɗo yuro ɗum Kumpaji Wakam. Merci. Eyi Petit Jigé. Ok, merci. An Jigé Bel. Miɗo salmina jama on fof wonɓe e jentitaɗe ɓe fof miɗo yuroɓe salmina ɓe nanɗosiɓe e jam. D'accord. Aray ko teddungal maɓɓe ko saati ko nde laati. Inchallahu lan ɗon jaɓi. Ko min Hasanatu Siriya sere Hasanatu Siriya no nodditi jama o fof kamma men. D'accord. Samedi yarowo ɗo. Inchallah. min inna noon ko pullo ma ko soso ko adna Allah fof miɗen invité présente 2500 billet ko 3000. D'accord. Eyo miɗo yuro ɗon Petit Jigé ko memi kon no weeli miɗo jentimo. Ok, maîtresse Hassanatou. Awa miɗo yuro Kumpaji ɗon kadi miɗo weltanimo ɗon e atelier ayi ka. Ok, merci. Dandi ko enen ka. Ayi ka Petit Jigé ara miɗo jenti. Inchallah joni si Allah jaɓi. Jaram. Merci. Okay, merci. Merci beaucoup 78 116 82 38 donc andi samedi kadi welay goy ngi kadi welay on diwari am de poda way re balle be amini mi rapport jonno mi gami arta mi am poda ay video ji ko mon am de rapport non fop no publier dum d'accord merci beaucoup aray DJ ba yobe tabe non joni petit DJ ak yetta kadi goddo ka ligne allez 78 116 82 38 assalamu alaikum. Allo wuyo jaram. Nala to ndo e jang. Ido nodda me hondo do makero no. Merci beaucoup yandi télévision on fopot do mi ando yidi image mo ngon ono yalta ka téléton parce que to wondo il faut que akasa voilà aray fasibe maɓe sere ɓunna ɓernde binta en kade en sambor ko toon tawa andi joni komo degal on ɓey tum famima kon ɗum aray marɗa ko yewta fansion ɗum. Oui, bien sûr miɗe wiɓe ɓe noddita dal nde weltani aray kadi fansiɓe ɓen fota wona seeɗa surtout ma sere sare nene sara surtout no man noon ɓen ɗon par ce que ɓen ɗon joni kamɓe woni nene an kamɓe woni nene kamɓe woni esiraɓe kamɓe woni nene woni esiraɓe ko ɓe hokkilanji o aray ala komi yoɓa ɓe dal d'accord wallahi miɗo weltaniɓe fota wona seeɗa Diadia Kindi Diadia Mukola Diadia Kade Diadia Binta weeli ngara aray toujours miɗen weltaniɓe ɓe naɓuno men kamɓe kadi weeli ngara programme aray miɗen salmina ɓe fota wona seeɗa ko ɗon mi rombi on mi feƴƴi par ce que seeɗa hari ɗon ko garde e auto ala mi rombi ɗon mi feƴƴi goɗɗo wila dara Petit DJ no ɗo yimɓe ɓoyey ɗo ɗuma yata kolda mi rombu tum wel ngara goɗɗo en dara Petit DJ no ɗo a joni ɓe hota ɓe ɗon ko oto alors hewɗo gola men kolda ɓe barati lawol ngol wallahi kono ɗandi ɓenen tawi ko autorité men yaadi e mum menen ha jami ala ko lay bara voilà ara tigi on kono woni non chanres 10 minutes ay ɗo e wawandirde Kumpaji il faut que waɗon goɗɗum adna ɗon kadi jabari taw certain ka dernier partie parce que 10 minutes on ɗo sofa entre Petit DJ et Kumpaji amayin ka kilifu Kadija Bari signé Kadija Bari l'enfant de Mamou ɗo ganno ko jomo Mamou nere ɓe mam ɓe fof ɗe nottiɓe ko ɗo mi salimta Karamo ko Mamadou Winda Diabo Karamo ko Mamadou Midio Diabo ɗo gandi kamɓe woni baba événement on Karamo ko Mamadou acca Karamo ko Mamadou noon ino andi ko jooɗi ɓe tooli ɓe Wakam ɗo nde ñande si Allah jaaɓi ko min adday ko escorta ɓe ha kamma medde Wakam ɓe wayri yaade concert goy ɓe wayri yaade concert moƴƴa noon kono ɓe wi e ngal DJ Bella kala ka tawaɗa andi koye nene goto mi yahay mi waɗa présence an on mi arta ara inchallah jaɓi ara ɓe invita moƴƴa jullere maɓɓe nen ko watte nde spécial sen feƴƴi ɗon aren ɗon andi le président Mamadou Salif Sow le président directeur de l'ASP on ko kanko on nde waɗande sargal par ce que ko kanko sere on ƴetti waɗugol sargal weltanomo maren on ko nentene madame Sow kanko woni maren donere on kanko nentene madame Sow donc paren on ɗon andi koko hiɗen ƴetti wano président
moi Guinéen président jeunesse moi Guinéen et tout le monde il est jetti surtout ma salminen Krasid Ndeylo kamɓe kadi ko invité kan Abdou Bambara kadi ko invité Kouyaté Fass ko invité kanko kadi monsieur Hadi Dalen ko ɓe invité donc ɗon andi association ji ɗi fop fewno ɗo c'est Hadi Dalen kadi ko mouvement de la solidarité kamɓe kadi ko ɓe invité donc haray ɗon andi e woɓɓe o kadi woɓɓe goo y avait beaucoup des invités ko en hendaki ɗo passé ɗon andi ɓe distribué no kaydeji ɗin en jogaki liste on mi andano to soriami déjà donc haray tigi tigi on en weltani kala kadi invitaɗo par ce que ɗon andi grand kaba aussi ko invité ma kesso kadi ko invité haray tigi tigi on en salmini jamma on fop gaccali hay goto mi salmini ɗo Mariama ɓeygu an kan kadi fewno mo dade télévision o moƴƴa e Binta Bari salmini kanko noon ko Binette ɓetterotolam ɓenna baba hokkami Binette fende émission mi wannamo Binette kanko Binta nene mi hokka kadi Rama Bobon kun hara mi salmini ɓe fof mi weltani ɓe fof werne kadi Kadiatou yeewo futti on kan kadi souvent hara mo jento Kadiatou ka yeewo futti on bimbi mi andi to jama futtiri ndin waɗa wala à part de janggo hara futti no woodi yeey ñamo futti voilà Abdoulaye Brochette en fof ko futti tun ittakoje namere koyɗa woɓe ɗano voilà merci beaucoup hara e salmine association ji ɗi fof ɓe gaccala séréji ɗi fof ɓe gaccala hay goto wesi ɗon andi kadi samin laaji vérité dongol tuma o ɗon andi samedi et dimanche so Allah jaaɓi non lundi le 1er mai Guémé Joy contre Pellal ɗum ko équipe wango so Allah jaaɓi teddugal Mablaye Guémé Joy contre Pellal yontere hande e lundi le 1er mai ɗon andi ko férié yontere hande ko férié dimanche tournoi dongol tuma kadi no woodi haray ɗe noddi jamma on fop yo ar supporter AC Guémé wingi men piya 4-0 men wa qualifié si men piya 2-0 men qualifié ta teddungal le mo so yaanno support ɗon men yara ko ɗum won ton donc merci beaucoup ara salmini jama fon merci président Siri Ndeylo le président de la VDT merci le président de Haut Conseil kadi salminen le président de vrai président Jamal Albari Bantignel kankari mon dawrama o haɓata o siccata mo weltide jama on fop en salmini le président de Haut Conseil ko invité kankadi lettre makko mi sikki ɗum no préparanede pour naɓugol passément ko par respect le président Malal Bari Bantignel ndeñando yego lutte filete o kammamer de wakam passément men décora kala mon da horma en tout cas ko neɗɗo gollanɗo communauté guinéen o merci pour les artistes aussi haray mi hakkide artiste ɓendi ɗo ɓe waɗna en folodiro avant yoɓe wayni to jenɗen ko ɗum ɓe watta bisimilla Abdoulaye bisimilla Dramé haray min miɗo jooɗi lan ar komi arbitre acca fiyanoru ndu yo waɗoy to voilà aduna ko sai masine
nasi pita sami nana bepala kalari abane Antoni burai mabari ambari Elaya mawa kamuna Onko ya idote Waka. Onko ya idote Nidi makaji kemadame Onto dije anuune Nidi mani daina tamane Edige bola omajoli Kadija tubari Denko joli benagine Nidi yokamadi modane Yata modari Bari angarino Woyo Iya nene Iya gidoyo Aduna kohase Oda erupong hautiti Altino dikol Jokku da jokku mi dorti da jokku mi jokku da jawdi Jawdi di nanni Min sede nati Mi mandi fima mi fimi fima Mi fami fima mi dumi Hey hey Alanga hiti wala wala kondu Wande bide tako Wande bide tako Wande bide tako Ko selbi ko jokki Muide hey Hey Okay Come on Je vois Bon Allah wajaram Dari mi daya tajama Ko Allah wani wa mahari Ko jana wani wa mamakina Ko nida wa bane de dubane Ko jali mi lego dagane Amor amigo, kami subi kido tayo jitu kasere mayo subi dalam subina Nigo kadar taki, udumu leliwe wana bobo Amor, buscalamo, por favor, ono senorita Nigo se amore, pencoro Ay, giga lelu Kama ngai nemu sume Moanya kau anda tane Arta amen amen kumpa jiko arta hidadani arsike ki amen ala junni kanko taki takali walle Hey ko walle saki arsika gidi yesende dindi e tali ko tali to kumpa ji arino ko dindi pular me pulano me putti nyama wata bore na be hay utto bejamo barkino me jokki ko seno me putti baba jokki ko buine Hey ko buine me dindi tali takaki no sako saki sakaki no sako Hey, hi, okay. Come. Yeah, nani, hello. Welcome bane. Welcome bane. Oh, yeah, me do na jogi. Yata yeto tako ni de jodi ni sabima hetto tako hina ona fettan hedito tako hide bala development hikko tako to lenti development tako hikko tako hey ina bude de jolo no de hikko tako hide musu de jolo de hikko tako hide baje no jolo no de hikko tako hay auto tele ko kini mu wada okay farma ba ko mate de ndara ta farma ba ko mate de ndara ta cheers okay ay Come. Arta amen amen kumpa jiko arta hidadani arsikeji amen ala julni kanko taki takali walle saki arsikaji diya sende Hey
koye sembe tindi e taali ko taali kete kumpaji arino ko tindi pular siko pular me pulaname buttinama wata tewre naɓe hay utto beljamo barkinene jokki koye senamo tubaba jokki koye fulilemo needi jokki ɓewre wawatama mo ɓewre wawani wo one aaki fotti gonne koto watana aje ko jiɗini yiɗini jaɓini andini faali. Let's go. Merci beaucoup. Merci. No yada. Non. Do MB partout. Passé mélodie pour daw yey ka mélodie rap. Ça bien maintenant ko expérience. C'est quoi qui comme wo do wani terde. Comme wo do wani terde. Sina weltanoma en tant que DJ Bella. Weltano Jama TV. Wawɗo accutude golle mum fof. Moɓidira jawle mum ha udditana en oɗo télévision Jama TV. Haray ko noddutugol guinéenɓe ɓen fof africain ɓe ɓen fof yoɓe aru ɓe sutana Jama TV par ce que ko télé africain on fof wona télé guinéen on tum. Bon weltano kadi manager on weltano association de Sare Pandion weltano kadi fans ɓe ɓen fof par ce que sa nani artiste jo ko fans ɓe ɓen. Voilà weltano surtout manager on parce que mo wakkili jemma e ñalorma FM kumpaji vraiment weltano kañ kadi artiste jo momi tindodiri ɗo on. Merci Papita. Weltano Jama on fo weltano ɓeygu an e famille on fo weltano guinéen on surtout man kañ kadi sénégalais ɓe wonɗen ko mum monsieur le ambassadeur men on parce que sa yi hande Guinée jon ko nodditerteɗa ko côté ambassadeur ma on haray ko remerciegol ɓe moƴƴa ko ina seeɗa. Merci beaucoup. Acca Petit Ba walla Bapita gonɗo mbaɗɗa ko wayntora hay samedi prochain. Oui bien sûr haray komi mari komi wayntora ɗo ko weltanagol Jama on fota wona seeɗa. Weltano grand Ibrahima Bari ɗo depuis Wakam. Ibrahima Diallo. Diallo yetta. D'accord. Ko Diallo yetta. Ok ara miɗo weltani ɓe dal fota wona seeɗa. Ɗo weltani kadi grand DJ Bella Joli. Ɗo weltani Sena comment adresse Hassanatu Firia sere Hassanatu Firia on. Haray miɗen weltani ɓe fota wona seeɗa. Sereji ɗin fof dal mi accali ɓe kala anduɗo Petit DJ no inneteno Petit DJ. Haray o kanko woni Bapita joni ko Bapita min artiri. Haray toujours meɗen salmina ɓe Medina ɓen fof mi yeggitali ɓe mi wayru toon tun. Mi salmina ɓe Thiaroye ɓen fof kadi mi yeggitali ɓe min wayru toon tun. E Wakam ɗo fof min salmini ha Yofu ɓe fof ɓe salminama ha Ngoro ɓe fof ɓe salminama ha Grand Yoff ɓe fof ɓe salminama. Haray meɗen weltani ɓe fota wona seeɗa ka sere bunna ɓernde wela yaadigal depuis almadiare meɗen salmina ɓe kadi fota wona seeɗa. Haray ɓe habbita inchallah. Haray miɗe salmina informi ɓe moƴƴa pour concert. Oui bien sûr. ɓe faami fi mum moƴƴa. D'accord. ɓe faami fi mum. Oui haray toujours on jarama fota onon kadi CA TV ou Jama TV. Jama TV. Ok haray meɗen weltani on fota wona seeɗa. Haray yo Allah ɓoy noon kadi e golle ɗen ha ɓooya juuta danda en sabo gaño. Amin. Danda en hiitere gaño. Amin. Haray yo Allah on ɓurten wallude walla kala wakkiliɗo mo kala wo ka wontiri dal wonande ɓiɗɗo julɗo e Guinée en haray koyen jogodir wonen nene goto wonen baba goto. D'accord. Haray meɗen weltodirani fota wona seeɗa min noon ko Sénégal ɗo mi jooɗi mi anda la Guinée kawe innata ɗon Conakry meeɗa yaade toon. Haray noon toujours meɗen salmina ɓe fota wona seeɗa. Il faut no yaa Conakry. Inchallah. Mi sikki wala Kadija Bari no dilan ɗo o falno tawede émission on mais bon y a pas de problème aray musidɓe tigi on haray e garno ha ɗo émission men on émission men no ni hawtiren Fouta ara en salmini kala guinéen jo wonɗo Sénégal en toriki Allah yen fottu wonen hunde woto nene goto baba goto Allah yen foolu wota en foole so yiiɗe wadde si faɗi piiji ɗo invité artiste guinéen adda tawna artiste Sénégal e artiste wonɓe Sénégal ɓen ko fii no fottire
ko fino famodiren haray lan tori onon artiste ɓe kadi guinéen ɓe wonɓe sénégal ɓe golle laaɓude moƴƴuɗe men acca yahangol artiste o lagine men adda ɗo ɓay haray fof ko yimugol wi'a golle laaɓude ko ɗon mi salminta Boussiriw kankane mo darde émission bébé Aïcha mo darde émission on salminen Badra konno petit bapita wodi no nane noon e salminen Sambawri kankadi mo darde émission on e salminen sare nene saran fof almadi kamɓe kaɓe salminen wano kala mon en tout cas no Ngor Almadi Yoff ha memanoyma Pikine ka télévision he to ɓeɓe Mbour kadi salminama par ce que woɓɓe noddilan ɗo ɓeni grand minen ko Mbour me woni ko honno mi heɓita prévente ji ɗi onon ɓeɓe Mbour are déjà mi ɗutinema hay prix prévente ji ɗi haray mi andini on noon prévente woni disponible à partir de kikiɗe so Allah jaaɓi haray faalaɗo heɓude prévente ji nodda ka numéro téléphone ji wonɗi nder ton après a faalaɗo o kadi sooda en tout cas prévente ko 2500 jours ji ko 3000 francs CFA ko 2500 woni ittandema hande ha naɓi e vendredi et minuit ittandema vendredi et minuit haray biyen ko 3000 francs. Merci beaucoup tout le monde en salmini Jama TV ko ɓe waɗani ɗum ɗo kon kadi haray jeudi ara o en ara kadi artiste ɓe goo wonɓe Wakam ɗo kadi ɓe annda hoorema en tout cas ɓen no motivi pour soutenugol o concert wonɗo e wadde samedi le 29 avril au Kamamel de Wakam. Ciao bye en jeudi sallah jaɓi merci beaucoup no en kikiɗe ka laaɓa e poye déjà